Maya po oras labod Kapampangan. Medyo bayo ning kaya katamong location iting kaya katamong Kardinalan 74 quiz 174A. Bayong sabla, uri kayong dinan Maya po oras Ryan Carlos. In kayang YouTube channel Carlos Soldrak kanata. Nambirigtan niya mo itang Carlos at panitang metong tamong video kayong YouTube. Dakala salamat Ryan kang pamanuluki Luid ka. Yung pagmisatan yung mumunan dili mahilap tegalugan niya yan. At yung mas manay na katulid kayong Kapampangan. Kadwa, siga. Magsiga, bawal na yung magsiga ngayon yung multa na Lugan niya siga. Ano yung Kapampangan? Yung katlo, pahabol. Pahabol at yung H. So, may waring Kapampangan na laing H. Yung pahabol at yung mas manay na katulid kayong Kapampangan. Yung kapat, maglagas. Maglagas la reserguelas, Yung kalima, tihaya. Ayot makatihaya kang matudtud ako makasakab kong matudtud Yung kanam, may paso. May paso, tegalugan niya. May paso ko, may malintusan ko Yung kapito, suyod. Gumamit ka suyod para kang buk mo balang mila ko rin kang kuto Tegalugan na rin. Okay? Yung tawlindili, layunin. Yung layunin, tegalugan niya. Anong layunin mo taga na kaya na ako? May utang mintata. Tegalugan niya yan Aning mas manayin ang Kapampangan. Makibatan nyo laking comments Ako ma'am right. Alam mga ngopya. Namu. Kaya Kapampangan tamo. Di pang Kapampangan tamo. Kaya katang anak. Kaya katang apo. Kapampangan tala. Banting upayang dagol lang Kapampangan. Salamat. Luid Tamungan.